Ola a todos e a todas, alumnos e alumnas, mestras, Esther, Natalia. Benvidos a este sempre esperado Festival de Nadal 2019. Como sempre, toca presentar aos alumnos e alumnas de sexto nivel. Esperamos facelo o máis ameno posible. Estades listos e listos para comenzar? Sí! Ben, entón, non nos enrollaremos máis e comezamos. Sin máis dilación, damos comezo a este maravilloso, espectacular, emocionante superfestival cos nenos e nenas de educación infantil. Empezan os alumnos e alumnas de sexto de educación infantil facendo unha dramatización titulada Nadal compartido. Moi atentos e veredes que ven o papo. Un forte aplauso. Ola, nenas e nenas! Estes pequenos artistas van realizar unha escena navideña. Papá, quero meter a casa no gusto. Venga, non me lo pedir, tanto la gana. Voy a pedir una serie de cosas. Hay niños que no quieren juguetes. Estoy muy contenta porque vamos a pedir esta sea Ay, chiquilla, no te parece demasiado. ¿Quieres venderlo? Voy a meter a casa en los buzones. Tantos xoguetes, xa non cabe na habitación. Mamá, o de todo para meter a miña carta. Ibas ter que aumentar a casa por meter tantos cartos. Diana! Ok, muller, que dis? Non entendí nada. Un coche de batería e unha retroexcavadora. Moito me parece a mí. Vou pedir
but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Nenos e nenas, tedes que saber algo importante. A Navidad, o importante é compartir os nosos desexos. Un forte aplauso. Vai. A ver, Adriana, Ana, Alex, para. Nira, séntate ben. Xoan, a carta. E agora por que vos poñedes de espalda? Papá, ya que me la carta al buzón. Oye, mi mamá me